Asa laki di mo ton iti agis iskan iti messages nalipatak nga nay maudi kay mga patalastas di jayan. Anyway, ag subsubli apo iti tangatang nga agam pampayag iti musika Ilocano baba na po iti programa mi na poluan Adda kami Manen with yours truly Manong Jun Sarianas together with John Mark Pastor Operator and we are the for decade duo dito lang po kasamitan radio station Tinterot Cagayan Valley 97.7 Sweet Radio Santiago City, Nagsam-it. Sweet Radio. Bumper to bumper, was a tongue. Radio. 97.7. Siyempre, iti may sa apong radyo nga at ati live show na nga featuring Ilocano songs of love and life. Dito lang nga po. 97.7. Kablawan ta kaman dito yung Chagi Isabel ang agdingdingig ti programa yo. Ipatok ariwan tayo kanta as sipot. Thank you. Sipot. Okay. Good noon FDD. Ape ka siya sa anak mo. Nalaing timat nga no si kayon ti mabuyak nga FDD. Idol solve na kon. Wow. Kung isam tayo pa'y KARRUBA. Thank you. Po, Mary Overseas. From Plus 85. Wow, from Hong Kong. We love. Kita am nagiti text messages sa'yo. Ulitin mi apo. Ano? Katulad ti KARRUBA, kung tamadek pa yung nagmerienda, imbagsi ka ta in Samiram iti nagmerienda, inga na adiji ka unig ti CR. Naglain ka nga talaga. CR nga, nalpasan nagmerienda na tayo. Aya. Yan. Dami nag-text messenger ka. Good PM ading pakikumustahan nakman kin apong lawag. Malagip ko no mapan kami kanya damanang rupin iso tagatulod. Diyan dayon no nakaturog diyan anak ko. Miss you. Apong lawag from Helen Esteban. Iti Riyadh, Saudi Arabia. Wow, kabsat Helen, sabi ko mata, malagip mo, iti mang ipatulog to urino atay lana laeng nga pangsapsapo. 7 herbs. Nga pangsapsapo, iti saka ni apong lawag. Ayan, kaya sabi ko matahang maboring ni apong lawag dita Villa Carmen, kabayatan ti inaldaw-aldaw nga mabati isuna sa jay balayo balong. Shakti matantanagan. Isisit ko muna ko di radyo ti bumburadyo. Ang mga laki di no makabirok isuna iti kasinsin narak na dita, igigid dita. Adamang nga ruti lakay, itang mararubayan kat makasapol isuna iti karelasyon na. Ay nang. Kaya nga walang apong lawag, sabi ko mata hangkang maborboring teko nakon, no iti oras iti kinaawan ka dom dita, pasyaram lang ni katugangak nga nati, tamadi nga agsarday nga istorya daytan na agmalmalam. Agpapanagwan. Madakamat yun amin nun, nga biyag ti makinbiyag dita. Tiro. Okay. Tiro na. Tiron nga dagosan. Ngaw. Allah ka isuti kaya data ti karakter da. Sige, good more power to both of you watching from Milan, Italy, from Cora Malaki. Wow. From naman Inelia Galas. Hi, watching from San Diego, California. More power to your show. Pakibati naman lahat ng family ko dyan sa Baling Kanaway, Tarlac City. Thank you, God bless. Kung naman ni Michael Domino. Watching from Macau, kada kayo, pakikablaw tayo pamilyak Apo nga naragsak. Pamilya Domino na dita Bagabag. At pamilya Hilario dita Gibang ken pakitukar po jay mapantan jay ikapito nga inches. Kuno ay. Naimba ka pala mi Manong June ken JM kablaawan da man nga matamang agdengeg dita nalatak. Una ya programa yo kabayatan tinak panagwargwardya dito Rizal National High School Santiago City Isabela toy bagayam yo Niño de la Cruz iti San Miguel Ramon Isabela nga maay kabisa ninyo di mamuti ag type iti enye dadi ninyo kumagat ibay-bayag mo nga ipindot di JN agparang no ka di JN ibatog mo di jayan iso nga rumor no ka ti ninyo DJ Sean is in the house. DJ Sean for both elementary and high school department kung kuna na di jay mapang kayo sa CBCITC free senior high school. Ayan, and Adda pa'y allowance apo dagiti sumbra kita nga gapo ni DJ Sean ikan nati inaldaw-aldaw nga igatang na iti siopaw di ba? Arod, numasapol nyo mo titilibre nga panag-atalabo iti senior high school di Ramon Isabela mapang kayo mo sa Jet Montessori School of Ramon Incorporated
Dadat. Ayan. Kita nga plugging. Sabi ko matabo, maanang ta. Kada kita nga panangyan, announce ta. Hello na yung pagkawalang ti anak ko. Kanapo kong tita Bagyo watching from Canada, from Rosalia Andayan. Pagritman apo kong tatay ko nga ni Jose Manzano Sr. Madam mga dumdumgay, tatanga malam, dita balay mi. Kinanay ko nga ni Luz Manzano. Ken pamangko, Adonis Bea, Ken Buboy from Jose Jr. of the Mom, Saudi Arabia. Jonathan Manzano. Wow. Request ko man, idol, dinaranyag abulan. From Yolanda Almeron. Naranyag abulan kanot kaya da nga manggagan. So ikantaman isuda iti may isang klasikong rendition datay ko na nga talaga mo nga imagine nyo apo tabag bagyo nga nakasuot kayo iti agkayab apandiling kabayatan ti panagsalasalayo iti version mo iti naranyag abulan. Naranyag abulan un-unoy ko silaw mo di kakapipainan kung naranyag abulan isang sabi ko indigan do'y lasing nga talubong kuwin kakat silawan tapnul jak mayaw awan taring kanina nagibusan samsapitek ni patay o bulan at pakiunan nang lalayan ayak kakadong pangasbangan o tuloy ko darasan na ikagden. Ate kasati kawas mo laki ni DJ Sean kuma tapos isalasalam da ito yan na itaray-taray mo di ka partner mo tas bigla kayo nga ma ito black. Anyway, sino nga ta tikakuyog ni DJ Sean? Soon to be. Soon to be the mother of Mother Earth. On the way na. Wow. Ninong daw tayong dalawa, sabi ata. Of course. Parang ganun yung pagkakantindi ko. Regalo tanto kanyada. Dajay may isang kwarto dajay Sati gasoline station. Nuwing kalipaten, karim kaniyak nag-ibusin. Samsapitek ni patay o bulan kay patulan nang laylayan ayagin kakabing palasayan un-unoy ko darasan ay iketen. And that's the version of Luciano Pavarotti. That's our version na. Keta, may sabay ti request nga masapol nga pa ganta balong. Tatay ligat intaw tawag. What is that? Tay boridak ko. Boridak mi ko na kuma. Yes. Iti jay San Sebastian, Ramon Isabela. Kunana. Kuyang iti request ko ka. Tay Victoria. Kunana. Ni ading ko Annabel. Soriales. Antabayan ang orot ading. Tas umarunon tay request mo. Of course, mapanday ito yung sunata. Hadrangakan ka. Kinitatay. Kinifinus. Kan kita kayo amin nandito San Sebastian. Ayan. Keta. Tagitipit ito mga paplaw. One. Hello Kuya June at ating Jem. Pakigreet nga mga relatives ko dyan sa Santiago. Alegim family at sa Cordon Isabela at sa aking mahal na asawa na si Manny Castillo at mga anak ko sa Lupao Nueva Ecija. Pagipatugtugman Kuya dyan, sipot-sipot. Salamat po. God bless from Al-Hufuf, Saudi Arabia. From Yolanda Castillo. Esther Gambonilo is watching. Gigi Madriaga, hi ko na. Watching here in Lihue, Hawaii from Jose Castillo. Watching from Montreal, Canada from James Perez. Wow. Hi mga kuya from Aldior Sagon. Watching from Bray Avenue, Montreal, Canada. Nataga Santiago City, pabati James Perez. Nag-aadayuda mga talaga. And Rian, Kadova Kaban, ay kunana dito ay agyaman kami, kabsat.
Kada kayo, taada kayo nga mga direct sakni, kanuliwami, nga mang papak, mang papapa ko na naman, mang papapa di iliw, me, Tita Pinas, more power, ti programa yo, God bless from Rayan. Thank you so much ating Keta namuyo lang ko man o kaso nung matiragsak mi apo nga makakit kita kada kita kung komisyon kasta kasi nagdakkel aba nagapo iti nalpasan min. Hi sweet duo, grito nga po Kuya Joy, Kuya Saldi na umiinom ng sa tanghaling tapat kasama nila yung asawa ko na si Noel. Paplay nga po nung Montañosa. Tsaka toy ni Bernadette. Thanks po. Wait daw po nila. Montañosa ka mo balong. And may sabay ko na gantang hali kuya. Pakiplay yung Ilocano Dance with My Father. Tatepe lang nga request ito Dance with My Father. 74 times nga na-request ang Dance with My Father. Right after this piece, umunas, kantay may pa po tay request ni aling kong Annabel, isalam ni tatay. Hello on the charity. She's watching right now. Happy birthday to you. Napanag, nagpasyare jay downtown. Adda na sabat ko ang balasang kinidayak itikan nigit imisem nakasamsamti Victoria tinagan ko kinunana inarem ko ni Victoria itinabayak Nupay kasta tibanag na inanusak Ket dimteng ti aldaw napalaos iti ragsak ko ni Victoria inaklon nantoy ayat ko When naganas tunggal aldaw nga aglabas Tunggal adda ni Victoria iti denat Ngem malas ti amin na malas Inangaunak ni gasa Ididimteng ti maysa ang pasamak Idi napanak nagpasyari jay balayda Ni tatang na ti inak nakasarita Ay parok pasensyakan daawanin ni Victorian Entaray day adik akaroba Nasakit, tinakem ko, itinapasama Ket napanak, naginom iti arak Tigasat ko sinang sangitak Taawanen tiliw-liwak Ni Victoria ket awanen iti denak Naglabas ti aldaw bulan ken tawen Nadamag ko ni Victoria simbang peten Dagos ko sinarungkaran Mailiwag unay kenkwanan Ngem addamet pi ubing akaduanan Ket di tati nagpatenggaan daytoy kanta Di istorya
may panggep kenaya tanag sublin tiliw-liwa ni Victoria Sinobliana nubitin ka doblem madenggen daytoy kanta nubitin ka doblem madenggen daytoy kanta